Uba Charles Marngar, MLA Kamauti Constituency. Badru UMDC Barim ulong. Banadu ba ulak penyesok bad ke parti NPP ke bela ilam ya ke serkar. Shibun walala banwanra iki kampenrei hagathan wala hagajingsha kenthok bad syabin da kiwe ki kenhun. Henry umshim la patiau setia namar ki kam hagathan ke lawan poi. Bahkan thup nadu ka sinar di blok kisrok balasya isra la bun snem ki skul bad kiwe. Ya kani ka kintin ulakan habayalap rinsan na gabenta ukurtong MDC ke NPP na mahoti uba Joblin Sten haka sinong terso ribhoi distrik. Ulakan tu ya kipaj ba bakim day bansya penbit hakiwe ki kinhun da kabakam i jan benriu hendai kikam it yala ki benriu kapau da kikam. Bat kata kelak jan hadu ba uyaso berkasarkar. Ubo ke jengkerpat ban ai ke jengkersan yuba Joblin nak benta ke nik election MDC ar jarupsan. Kamtam bau di khun snong belami pateng hadian uba Clement Shadap. La sanralah ke nik si da kinong trei barat ba ke parti bat kipaj ba babon. Dan pertanyaan Hakikat Hadirin Bangalayo bani kenduk yo Chief Minister Chief Minister Ruong Bachals Wan ban jono bat ke parti NPP Ngalalum lalangi kinong yalam baro Pada bangilailum yalang baro kinong yalam Dona pedeng kinong yalam gibong Bachals Dona pedeng inong yalam giong kepiang pelat Bachals Sipur ngi klem lak ban rai Ndrai gawai ke sengi lapan baik gawai ke meeting asinong jongah nong jeri Bat ha kata meeting hadin kejing ya thir ya taisan ibha Ngila sim ya gawai karai Bat kata karai kalong sa shano bo Bachals ulai ngin ya lang Hadin kata ngalai kendu biang yu Chief Minister Tangba Bachals sumangar unum tre banlay klem ki kendon ki bapiang kiai kita ki kendon kabanengkong kamau hati CNR di blok kabaar ki surok kabalai ki school kabasau ki college kabasan ki Jakasumar bat kiwai hadin katau Chief Minister Wong Bachals kini baro ngadip baka mawati konsumsi kadang don kam ngan sale iki hadin mang labisar ba nga perkhatip ule na emu Chief Minister ngape iki kam jong Chief Minister ki ba utrei hapo kajela nga bisar pnya pan hadin ka jing bisar pnya jong ngayu i bau deu Chief Minister ubasi sin bau laong yes juong no habulongan ne jukenga dena kata daw nga rai banrung sa parti NPP bandan mak sarkar ngawan ak gamit na kajing kemen ki pat ba baniat hu yepi bagi ta ki jing kular ki lasdang banlong bat ki babun ki landep long kamawati sinar di blok ngilande pan pling ka arf santri keluan Chief Minister kidon ki boong oh yo pun election na Bachals namar ba day election MDC ngagwa baniat hu yepi bau BDO unsawan ban syongno hadin ke MDC election kubulai sibun yepi kinong Christian baik day mapi isnat terso haba Punjab yang day mapi ki baai ya kamau hati sinar di blok sispa 10 kilometer nadu amjong ampreng ki hapanwan sam sning CNR di blok tang nagadaw ke pension teman tang nagadaw ke skim yang bedok mentah salai ai ke jing kubulai ke bekerpang ya ke sarkar ber Chief Minister ngas hukuman maniat hu yepi ke janmit kidan bon ki surok ki barangsa nai mentah kini ke salong usurok na maulas nai syakdo hati arpo kilometer layak tendar mentah batsyen ngin satreno ai ke jing tapti namta ke sarkar usurang maurang ubelajat ratai kabaki pajba kilalenyar kan riu kilometer dan sedang trainer usurang apa latar pra kilometer dan sedang mentrainer usurang selemput kan riu kilometer dan sedang mentrainer usurang naum kerabat penik semau tari kendai kerur la trainer
Let's go kemen menyatu yapi bakandai benai ngadon berka parti NPP ngila depan siang rong yang surak umtrai. Usurak aku intro lasdang menteri sesat. Ban let's go kemen menyatu yapi budlom naga bentaka mawati konsensi usurak nasunidan sya siang sispa riu pokraur. Aga jingwan jong chief minister ha salai la penti kena ban penyo ini. Ngas hukuman adu kata kam tam nam ta ki parado prasnam ki badan ha bordar san po art li kisnam kecela kaladam kidang don kisnam ki bompat dan school. Ngai kendo yo chief minister ngaong sir kini ki school kini kisnam kini ban yo ing school. Tang hadin sitayo ayah ke work order bat mentala jandem prat ligi school laga san fu arts nem ngim yo ing school ngiyo menta longpop bandung NPP masuk kemen adu kata-kata bagani ke sorkar habang join bat ke parti NPP ngilas dang ban yu i ki kampun roy bat ka way ka bang smoke kamen ha ka meeting ka balong hanong jeri ka bay surprise to niwan ila de ban penbena pa ba ban ai ka way ka college bat kata ka de ka people's college ni so thu ka jing penbet put me sam kadang ya tang ba ni don kam ya ka syong sok syong san haborda day na ka daw bagi ying school borok prateli ki ba ayu chief minister Mdon nang penuin ngiyo bantray ki. Kaying darbar ha umro. Em ginong umro ini. Pisaki bamen swa arsnem ngisa penuin mentangil ade pensna. Pai babi kambiang ban superta jait benreu. Kejebing ke bau beleu la aingi. Kata kedai kepadan kau. MLA dan burung dijungi akan mau. Hagas ni siya ko unay pamran join sa ka NPP. Kot yang ada ngurus nai sa simulay ngalay. Nalapoy ang ba. Namaday tang mga wala kam rangba hapren kita ka grup mga batas. Yung nga mama. Ngamot panday lo sa ka NPP. Kuno pinay jumot. Yung good. Like ladang pinong lay sa po ka NPP. Sansnem mentah pilih tangga mereskin. Undan ye, undan umpoleu, undan umjer kebanjau. Ngai, masih lagi ekran YouTube Star mendengar ngador dekat aku tak kuari YouTube Star Arsul. Bat kelak kular, man ai kini AKA baru. Mentah, kemuhatikan susi na surong sa siang rong. But on sa kintiw yung PSC sa CSC kaya malas na yun. But no kajing yunong kabakraw, kablok layo, ka-issue kidang kuha. Ka-issue kidang nun kam. Bali, hato, nginong magkata ka parti NPP kaniyalam sa dujak. Pingay! Aba pingay kita. Iiba kade kasorkat. Kabadan, hapreng digi mentah. Atau kuno kena dari jadi, dari bagi kita tip, ya kaya kakot kabah kemiat keimlang kesalang, kadai maki, kam tam mentah, hakane election, kamu mentah bangin pak yang tahu kertong jadi, ada unjak siapa unjak district council, banpai ya keriti kedustur, banpai ya kendau ke siam, banpai ya kabah kemiat lagi mentah kakerit kebal nuriu. Ladang intern si bangga district council ya kebalwana ika ada gue orang ba Mak JJ Nicole Roy ladang intern si bangga Nicole Roy ya tek marngadona tuju kebalang namar kata ni pak marni i bakini ladang inom yo bekum kini dibriu matharai buk joblin unum syang kiti ladang job
Breu belanut banong bangam don kam ban panmap no bulay. Banglatok ikajat banreu. Hangahi marway nga etan. Ke Bible ke ketin jong bulay ka ong da kababuram. Uta ubakam yalade ubahok. Usugor yalade. Pai ba iye. Ngakwa manong yipi hakani kamit. Bangimday bansya ilam bakala. Krani kikun kikti kijongi. Hikai kikun kikti jongi. Kamau hati konsensi kadang dongkam ya karoi kapar ya development. Kidon kidor bar senong kipapanjing dorbar. Kasnong terso ladang aying dorbar timpat datang sanlat. Pidon kam arpulak. Lada arpulak kan ay gawe kasnong santli kisnong sikrur. Sispa san politely kisnong idon. Ladang amdon naga sorkar. Pai ba bihit ngamla bensekri. Hakatukupor ngalaong kumni. Lada ki perlok nung Krisyan jonga kinong yalam. Ki ong yanga batoy ne ako kongres nailay sa NPP ngan ko ungu. Tang bangaro ngan sa penmanapan bagatulok jonga kadai gejong kikun jonga batkalok jonga. Ubacal semangar hakijinglong MDC gejong u. Udon bat ke parti kongres tangba habak haddu uya trilang bat ke NPP. Tiladai baong ba perstun ban bacong hatulum bos tila bahas po. Makum na mo ang ti. Gadok ke klaim gadon hapo. Pai ba biye. Kini ke jingdan jang abak sorkar. Ngakwa banong ipu kini kawai. Kambiang tang mga marway. Ngadon kam saway pat ubondanas na batnya. Mentang idon uni kertong jong iu ba joblin. Ngakwa banong ipu kini kawai. Kini ki project ki babon ki bangadang pa sa kasorkar kabakan sale. Lasain dala mi garisol ladaw ba joblin sten urem. Uba Charles habarung sekretariat uhap dem yumat to. Diladaw ba joblin sten ujab. Uba Charles unyay sekretariat. Unyay ak kamera jam chief minister. Bat ngej nyep himngej. Sembo kibasna ang teh jerang. Lai po sai pu sau po sembo. Baro kin hap. Tilada rem mu ba joblin teh. Yo ihap tang lai sau sembo. Kanung sangan ayapi, kanung po konsumsi mensra. Hakapor balong MLA Dr. Didi Lepang. Mano balong MDC. Ibarang kersai magdo nakajuk SM. Nakatagadaw. Kanong po konsumsi ke kampunay bani giway di konsumsi hapo riboy. Kabakang kerpang kada ka election na kabenta kayap kayim jong kacay penreu kejuni. Dan mata kadaw ka election MDC ngiyakren na kabenta kumno ban pene pensa ya kariti ke dustur kejuni. Kumno ban pene pensa ya kedaw kesyap kejuni. Kumno ban pene pensa ya kasyungsuk kasyungsay. Kumno ban pene pensa ya ketip kur ketip kha kejuni. Dan mata kadaw pai babi ya kani kapor na kaliang junga. Kumbang lakren ye pina do mene. Bat kumbang lang ong babaro ki kandidat kini ki babahas sudah. Bat baro ki parti kini ki babahas sudah. Bat hangne na pedang jo kita ki reumot ki kandidat. Ki kundap senrang jo kabau ti konstituensi. Une wajing haini. Une ukun ukti jompi. Ubayang hangne uway na pedang jo kita ki reumot. Une kundap senrang jo kana kedong katay. Bat kay ke mga kwa banong ipi ki paiba jo kana kedong katay ki jungi. Kanlong ba na kaliang jo nga ngadab di dokumen ka bakraw banyo banmi kmat na kanay ka kanhun banmi kmat na kanay ka party haka ba ka ege bang kwa banong ipigi paiba baro kanlong ba na pedeng jong kita kinringon ngadab di dokumen ka bakraw banito ipi kata kanay ka banengkong pimpat juyo uno UMDC na kanay ka dong katay ng jompi wala dahil shipaus nam ki palatep idon yay ba Clement Shadap ibadan kum MDC kejungi Henry hakane ka jok ka bamantapat akane ka generation kejungi kamot ladang job mga kamot kamsok mapi
nakabenta ban yo sibon kijing mentoy kamtam nakabenta ka Roy Kapara po yung constituency ni ngangan long kum jingking nakabenta ban pun yang kijing kam jong piu pai ba ban connect ya piu pai ba nang ni na po yung snong terso ban UMLA juni para ka jong kaporo kay mga kwa ban ong ipi kum pai ba ibahiyeng basam kanlong ba nakaliang junga ngadon rengkat ban UMLA nakabenta ban yo ban tre kamba nakabenta ijubet jingbiang di badan hapo jong constituency jungi hakine kisnam di peladap nakaliang jung ba Charles ngaso sun ai badan tang marway ngaso sun ai ba Charles hakapa ila persyang ban penkunyu yo dingso jong Kamawati constituency ban penbet penbiang ban aiso ban aibam ya pigi pai ba jong Kamawati constituency Henry Marway ba Charles inomla ban penkunyu yo ding ban penhabi kiso ibapin ba mapi ngaso benon ngaso senai ba Charles dan mata kadaw ngasyum yung kanikaray ban miilam syakmat nakabenta ban yarap lam ba Charles nakabenta ban penhab sibun kiso hapo jong constituency jungi dan mata kadaw pa ibabi nakaliang junga kumuway na ukun ukti jong kanika dong natang jong pi ngadap ng siso kumen kabakraw banyo baniyang hangni hapo jong kasyong kabaka kemid imay junga iday na kanika kasyong hangni hapo jong kasyong terso ngamday syubriw wapla ngamday syubriw ubarem ngamday syubriw bakiway kimpan itu yang Henry ngaday ukun ukti jong kanika dong natang hangni hapo jong kasyong terso Gidon kibaying basam junga, gidon kiperlok kiprajor gijonga, gidon kiprasnong kiprathaw gijonga. Dan marga kadaw pay babi yang ni kapor, ngapan ni kicimpresyan pi, nadu mensim gijonga. Ay latlem, yaw ni ukon ukti jumpi. Ay latlem, haw ni uprano prasnam jumpi. Ay lat aw ni paju jumpi. Wachi jo u, chichong ay tepo district council nakabentaban penurlong ya kecinon kam jumpi upay ba. Hanga jinglong bro, ubaba joklin laro ba cibiang, sibun kiciluna, sibun kicibakla mo. Yole se ay ni po chunong terso, namaro kambon ay ni po chunong bon kirugistan. Yole se kipaistan chunga, kipaju chunga, kibay chunga, kimama chunga. Yole se em kicibakla, hakaktiin katilit chungki. Yole se bakla kipliban keren yapi, yo pimong. Ngapan ma pagkerteng, jong ibahing masam. Ngapan ma pagkerteng, jong kapur kecungi. Pai babi jangan kapur nakaliang cunga. Ngadon hangli, kumuway no somlarang ba. Ubadon kemensim, ubadon kecing terang, ubadon kecing kikli na kementa. Banlor lam, ya kani Kamawati constituency harangkat bani Pak Charles. Pidang siyo mene, ya kaeg ba Pak Charles sila keren. Ilaong ba Marway nganomla banlor ya kani Kamawati constituency. Marway lalawa chuwar la aray chilor ya kani ka lengka ba sa asra sa Kamawati constituency kujungi. Nakaliang jo Pak Charles ila de panong mene Biden kam yang akum somlarang ba na kani kadong katay ban pensok ya ka kontre kam kujungi nakabenta ka jinon kam jong piupay ba jong Kamawati constituency kujungi. Balay ba ngaong nakabenta kalaway jong ikon kiti namar ba pitip nga ba't kita kanong hindi masla jong nagpartay. Henry ihapan pek nakabenta kikon kiti kijungi ya kijinon kam jong ikon kiti kijungi nakabenta ka jingbiang jong ikon kiti kijungi. Dan mata kadaw nakaliang junga kay mga kwa banong ipi kung kipay ba kipahing basan. Yole se akin kisnam kipladap kajingwan junga ang ne apo jong snong kajungi kajingwan jong Pak Charles sang ne apo jong snong kajungi banpan kajing persyan na pipay ba banong ay kajing persyan ya ka party kongres akin kisnam kipladap. Ngong biang hakisnem kimlaleng no nganolong UMLA jong Molay constituency nakaparty UDP namar bingido na kaliang persya ngangasro ya hatik ya kay kaba uba Charles marga ulagran namar giladon sansnem hakaliang persya kala hado kata-kata yang nakamenta penginyo ikikam penroy hala ka jong constituency langilet nakamtapan pani ginu-ginu kijingarap kalau kepe nyo namar balay bingido na kaliang persya
Ngangon ka mau di konferensi kala say di sisa yo brio bestart berbasyam pang konglang pa nakamta ka di connection agabay di ber ka party NPP ka kuha man ito FP Cibon ki kampenroy ke bakari ka party ngila paniso sagari ka kunhon namar pa Cibon ki kampenroy ke bakari ka party kalala wanwanra hagari ka jalaga jongi larapian hagabay di ber ka engineering college nalapuli la dia haka kertan diploma haka civil engineer lanang langa kuah aman puli haka kertan degree hamil sebar andai naman bawan nakalungi kebuduk dan bisa sakut dah pada kertan diploma kani ke sarkar parti NPP namar baka don gaji jingai namar ka don gaji sokya kumta ngilala ban punur lam bandana laka jong ke engineering college kebadan hamte apa maulai ikon ke jong pi ke banang ke besar kita try minat, kita try sitan. Anda berkela pendatnya gaji kuliah ke kelas 10 SSLC, lada HSSLC kelas 12 lada kiwan segma dengan gaji kuliah ke joki lada ki kuaman kuliah engineer ndat kam jo banek sa Bangalore sa Delhi kumta terter hante apa mulai hang ni apa kapedang jo ke kasih ke joki kilaban pai ki kon ke joki ndan jo ke nu gaji atatien gaji sosial tin bagi kon ke joki kindan sejangan lain kata gani kakam kapaka parti NPP kelale nakam ta banwanra ya ke engineering college Kapapura hagani ke jalaga jungi ndai na taru hagabai dai bat ke medical college hagabai dai bat ke kampuli doktor nganong biang visa isen mapiki lokpa ki lokme mapiru ki kon samla minan hagaji pule ke jopi trai sitam hagaji pule ke jopi kenang ba finyo segi kertan ki bakam centrong bat anda haba pipas ba piyo ki kertan ki bakam centrong lana fi kuah ban pule doktor undan kamcho banai Chennai undan kamcho banai Bangalore undan kamcho banai Delhi ka medical college lane ka jaga pule ka ban doktor kala don lupa ke jalaga jungi anum dan so ka di so syakin niki kon nakam dawan jangan lain namar ngila don lupa ila ka jong ke medical college ka jaga pule doktor ha ke jalaga jungi ke university ru nakam ta ki kon samla ke jungi ki ba kuaban kil ciki kertan ki ba kham centrong on ngi pendap ya ka degree la kalau BA BSc bat kun ter ngi hapan pule pon nehu ngi skor tatin la ngi mon kham cakma cucu hapan je kene ya ka sit rekat ber kiwe pat kijat benreu jong ni ka than chatai lamangi banyo ban pule hak master degree hi ka samla ke bala na sa bi so bule kata handrai menta kene ka sarkar ka parti NPP namar ka don ke jingai namar ka don ke jingket kle ka kwa be samla kemde ban kon no tangha ka jing pule haka degree lani bachelor's degree handrai kini ban tangya kiru sak master degree ban kum ta ter hapo la ka jong jalla haka university sebaka parti NPP Kalastan yang kakam ku jongka bak kalaya sya kini kakam hanihu gay kebeja kisamna puli ki nakam ta banweng no vice chancellor haga jaka bikin pun lut por ini ke jing puli ya ban mi sesurak banyaki namar ke jing bambiang cho kar kompenya hangte ponihu ka North Eastern Hill University ngom lada ka parti NPP kala la banle kini ki nam ta jimen toy jong ki samla puli jong ki longi ki babun hakane kri ki jongi hato pinam bakata ka parti gani ka masliu kini ki wai pat ki kto baka parti NPP hana ka parti ka babamsap ngangong tangani ka wai ya kitu ki kunhon ki bakendo baka parti NPP ka babamsap lada pila ban pensisa balada finuru ban aja ke jing ujor hande da ka ejahar baka parti NPP lani kinong inam ki choka kini ke babamsap balada pila ban pensisa balada finur ban aja ke ejahar ya kini kinong inam ki jongi balada lala sisa rupan pensisa ngaru nganum tresyo banyadan haka parti NPP handai namar bakini kini kan ki kena ban penjaburam ban supet hamil pai ba Kandan ka weru ka jing pensisa kena boba preston ben babamsap suang kumba kata pisaju latak si krum jikya kata kada ka jing syukur ngiui lata fikran persa dengan popuram ini ke ramba kena kami
Ngiyoi lada dan menur bakalan persyak. Da kaba buram ya ka parti NPP kino melam gijoka. Lada dan bakalan persyak. Mar kena ada ke jing ujor, kena cekut, ban kena ada ke jahar, nak kemta ke bukum kita kibril. Lada kikran persyak ya ka parti PPP, mat kino ngelam gijoka ngilai kini sini. Ya ke jinglam jongar ke kenhut. Andai ke parti NPP ke jongi. Lada pi kentho sama ka kentho. Lada pi kran ben sama kran ben. Lada pi keno bebangsap dan jing pensaru. Isu set kelak piskor. Ya ke bukum kini dijing kena dibarsap bab kibaylam baklay pat ba. Ha ka bayde bat kini election MDC. Pat ba bede ngakot ngay WRP banay ke jing san. Yo ba Joplin.